Chérie? Oui bébé. Shaka njye ku kazi. Igasha. Wowe sigaye uruhutse nyine. Ndagerageza ibyo bose ndi gutera nanjye hakiri kare. Byense mwiteho. Ewa nanjye reka mprofita aka kanya mbonye mfite ka off uyu munsi. Nese bebe nacyo nagutumira akadogo. Si ngombwa cyane ahubwo Kadogo mumbwirira ajye kunshakira bya bintu. Nabonye ngiye kujya kubyirebera bishaka kuntinza kandi mama mufite byinshi byo gukora. Ntabwo waciye uva ku kazi. Oya mubwira agiye gusa amasaha 3 nayategereza. Mubwira agenda birebe nta kibazo cy'inzara ndi bugire. Urasanga ameze neza kubona n'ibindi. Ameze neza. Kagire vange mu kazi rero. Yanze kwanga umugabo ukamwiteho. Baye. Kamusezere. Sigara neza, ego. Ego. Ego witeho. Ego urakoze. Narabuze akanya ariko iki nicyo gihe. Hello? Cheri, amakuru. Meza? Nanjye meze neza ariko ubuje noneho nibwo nakumva ko meze neza pe. Haragiye ubu mu kanya rwose. Ahubwo teguka. Niba uri nakure ihangana ufata akamoto iminota itarenze 10 mbe nk'umuntu ahangaha. Tebuka rwose babarira. Ntiwumva ahubwo. Ndagukunda cyane. Tebuka mama, tebuka. Ivumbi ritumuka ikiruhuko ni iki ngiki. Si iki uracyarya? Umfasha ikirije nariko. Nese neza shidi. Umva rero. Akanya ese ko umuntu ufite isoni. Oya. Yego ko mana yanjye. Isoni niziki. Ntabwo nakugira isoni ari. Umva, va muri ayo ngayo. Tebuka senya. Amakuru. Ni meza. Umva, nta kanya ko gutegereza. Watwara umunsi wowe. Mbaye nta kanya ngase. Shizko mve mu kazi y'imbuzo. Nose kumuri byunzwe byakuzuye uri muri siporo. Ahubwo urankanze nandi kurota niruka. Yawe. Mbogo bona no warugize. Ndikanze rwose ngize ubwoba. Nisi shushu none se ko nanjye nadatinze mu nibajya gafunguzo. Ntagasuze hano ku meza. Oya nta kibazo ugafata ugende umutima urazo gute. Usubye mu kazi tutashe kwitaho. Umutima oya nta kibazo aho gufata ufunguzo ugende. Bashabe bire kumaze mwite. Oya ariko nta kibazo nta. Share kumaze mwite. Oya si ngombwa. Oya nta. Babi aho kuna kande. Nakande. Oya musora. Oya ariko muri. Bafaka gashize. Ariko se biti bya. Ariko asiko mwese muri abagore. Akuse.